tali pupuli atu itanga tale papine aia faila ufala Sofia aie ise vai salo Sofia idue ise sua fa Ole papine lea wake sola sola tai Wama ai ua o tino mai Soia e te tangi ai ulo o lalu I lo tina Momori o alo fai lo u ainga Wamali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia iwe ise sua pa Ole papine lea wate sola sola tai Wama ai ua o tino mai Radio Samoa. Malolo ngā rurua whaatal whātu I tala mai Australia le Radio Samoa. O loo whinau Australia whaasanga le Taliban, malana matawha I o loo whaia, whaatatau le saolotonga o tamaitai Afghan e tau tatalai. O le patia le 7 News wa whaapopo atu le whinau a Australia I isi atunu e peo kānata, se a mani ma le Netherlands, leo loo tau la mua le tau mo whainga whaavau malo, ina ia ave sea whainga whailonga tangata whaasanga I tamaitai, e au pia I poi ma Afghanistan. O le whinau o wala awai le Taliban e o ane le laulau, mō whaatala noanga, ma lorua I la asanga leo wa whailoa, e au fiai ma le ave le whaamasinonga whaavau malo, pe a whai e le taliane I le talo sanga I tutono leo no masina. Saunua le Minister o vai whafo Australia Penny Wong, e le mawhaina nofo atunu uma whaatanga le te ena o avanoa, mō ta maita I tūlanga tau wai a tatau, ma saolo tonga I so se mea I atunu, ma wana ngona fo I le wala au mai ta maita I atunu uia, mō se whesoa soani, ma wana nofo sauni ai Australia ma isi atunu, e tari atu I lea wala au, ma pui ai a tatau, a leitu pao ta maitai. O le ripotere ACCC e whaatatau I whaatau ngā tangata e whaia I whale o loa, wa ilo ai ua whaititia le whaatuatuanga o tangata I supermarketi ma tau o lātou o loa. Vai mai le ACCC o le siitia o le tau o loa o le isi rea mafuanga o le siitia o le tau o le soifuanga, ma uatangia rei whaamaumaunga mai le au whaatau. O le tau o se ato ni o loa maasani o whaatau ngai vai asu taitasi, wa siitia le 20% mai le tau sa iai I le taimi o sola. O le amata I tūpea le ACCC le mata upule nei I supermarketi matau o lātou o loa. Sa uno se sui mai le whalawaptonga lea, o nisi tangata whaatau o whaari sao atu o lātou whingalo ia I lātou, o le eise toi whaamoemoeina o tau o loa I supermarketi. O whaero fo le Palemia Anthony Albanese, o le ripoti lea le ACCC, o le aui li iri ma le totoa, o na ele te tau na whaia ia tangata whaatau, whaapei o ni vale e supermarketi. Paisi umi a o lea whato a mō lia sa tangata I le whalawlawe tau ta avale na mariri wai tangata e to o rua I le tu I sau te sisi fōsini I le amatanga le tausanga nei le masino me.
O le ta'awale le tuainga le Toyota Sedan, ma le isi ta'awale le Toyota Ute, na feto ai me opera, ma mariri waitangata e to o lua o se e fasa fulurua tausanga, ma se teine titi se fulurua tausanga le matua. O le isi pasese se fulu tausanga o le tametiti na aveatu le wharamai, mō tong putinga ma ua manuia. O le awe ta'awale le Sedan, o se e lima sulua tausanga, na tong putia fo i le wharamai se tūranga tinga ina ai oto e manuia. O le awe ta'awale le Ute, sfuluiwa tausanga le matua, sa awe fo i le wharamai, ai po le tau le ono le fia whenanafi na nga ia nei se e lima sulua tausanga i le ofisa o le leo i Bankstown, ma ua mōri ai mōri anga tau awe ta'awale, e au fiai ma le awe ta'awale whaatamala ua mafua i le maliu. Na tau te tala i tua ma ua whaatulanga o le aso ono November, e wala Wild Farms nonga. E eise li poti ua lo mia i le 9 News i le aso o ta uai, se ainga na tatongi le whaita wafe o tupe e anga iai i se malanga ta amilo i atu motu e toro le Pasifika i le cruise a ilo ane muli muli o lo o tawhawhau lava i tuane o Brisbane. Wai maile li poti le kulupo pasese o se vaatele o le cruise ship sa whapea i la tau no la tatongi ina le malanga e valuaso i le vaa e asi ai i atu motu e tolu o le Pasifika. Pei taina ilo ane muli muli ua na o na tatongi o tupe, a e fōlinga i le o a ngā i le waa i seisi no fuanga a o tuane lava o Brisbane. Wha ilo i lato na a fio se ainga e au mau i Brisbane, ma o lo ta ua le whaasara launga sa lato tali atu iai, e au fia i le fuanga e a ngā i ese le waa masini, mō po e valu e asia ini no fuanga i New Caledonia maisi. Ua ta ua le lipoti na muli to e whailo ane e le Choose Your Cruise isi a inga lea ua sui le itinerary o no nisi o tūlanga o lo tūra i mai New Caledonia. O le itinerary foula e au fiele ta amilo i Willis Island le e ngata i whale o Cairns whai mai stasi o le au malanga lono winga la o le a whererei mai i sini ia o na ui atuaile i ngata i whale o Queensenani ma toi fo i atu i Brisbane. Ai longa iei stangata Brisbane na te pia whaia le tūlanga. O le taliane le Choose Your Cruise i le 9 News wa ta wai, ono o le titi o wafu o lo o awanoa ane mai le Vasa Pasifika, wana o Brisbane le wafu awanoa mo lea whai ngā malanga. O lo no winga e sa o aina i tangata na whai bookings, ziria marita i whaa wheta la na tutongi e le unungari i, a e toe tā whawhau lava i o lātou tua whale. Tala muli muli, e lua swinga o whai e whai aonga le Wallabies mo na au leo le awhatawi ma le All Blacks i Wellingtone le aso a tai au. O le wingi o Dylan Pearce, mo le ulua i taimi leo le ata aloai mo Australia, ma le li o Jake Gordon. O whairo e ripote le imanu malo lava le Wallabies i New Zealand, talu le lua afe ma le tasi. O le aula le Wallabies e au fiei Angus Bell, Matt Faisler, Daniela Tupou, Nick Frost, Jeremy Williams, Rob Valentini, Fraser McCrate, Harry Wilson, Jake Gordon, Noah Lolesio, Dylan Pearce, Hunter Paisami, Len Ikitau, Andrew Callaway ma Tom Wright. O le whaleoleo, Isaac Kailea, Alan Lalatoa, Lucan Salakailoto, o Langi Gleason, Tate McDermott, Ben Donaldson ma Josh Fluke. Tala ia le Radio Samoa, mo le nei fo i vai yaso, manuia le whai ungo le vai yaso, whasoi fuia. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Yo, taimi nungu na wanti la wono minutu pa jene lei tu lai fa. Na uwa fonga tunu malu tanto a tunu ise sfui fau poponga i tala i vai fanua. Ia il ngana Samoa mai au Italia wa saunia matapinina. Ia el falatua ya Miriam la topo mare moni tuile nganga fa fitai te lava. Ia il falatua ya Miriam po mare awan fu ilona tautua. Ia il tanto wala le Radio Samoa tasi lima i vatolu amo awina atu le tanto atunu. Ia reporti ia o tala vai fanua tala fou matulanga SS o atu le tanto atunu i New Zealand le ngatila. Ia fa pena fu ina i Australia. Pamalo atu ia le fionga ia fongamua ia politofa ia siomanu ia malona tautua le tanto por klame o le ile auli mafongamua. Ia na matamana le auli na le la tala sfululua si auli le tana fa o le afia nei le watato mai nei le tanto por klame o le Gagaifo Faiva iwe
vetau I leile umat proklame funga mua. Ia matatangi ma le alam. Ia mantu fo ima fo mfainga fa ingoa me o alam lunga tatu telefoni. Isia ke atu le alam. Fa mai le alam. Inu fala au. Yoi, ia ole judge por clam ne nganga I fo Faiva. Yoi, ile nganga fa alu tele lava fa talo fantu ile au fainga longa pa ile tua I so se fa faita longa. Ia awa le tua malon fin ngalo e maisi lo untong talo. Ia manumia I Faiva Samoa I so se tafa. Atalo fatu I tamali I mafaila unga fale tua matausi ai maisi au fa pae ma le malosi nuu mainga ma lord soifu manuia ma lord fatu toa ingalwenga ole nei fu yasu freely asolos fu fitu se tema luafe luafa ya teva ayantu le nei luas fu fitu oi ele to imi fu ia tanto fatu masina nei se tema tanto fatalo fatu ya le tama ya o kitopa Por clame le nganga I fo Faiva pena masania yas freely vayansu taitasi stama iluma maua stat maftanga ya male afionga ya tumor siki a shiu male tanto por clame o oe male tula fono tal no fo inicio anwenga ya ba unanga ya ma reporti fo tanto matanga wenga leo ini New Zealand ba futu mai pelo ala leo radio Samoa sfuli mai vitolu amo tanto anga iatu I fa salonga fa business ona tanto fo emaila awa fo yo tanto por clame o oe male tula fono Ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. O fianga o ta'longa faitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapito e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whaailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga I a fianga o ta'longa faitupe. Le mapu maia. Telefoni o valusalau lua tasi lua o valusalau lua tasi lua mai le valu I le tai au se yo o I le lima. O fuafua sau tafonga I Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala aulua lo ofisa malanga. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Fine.
Radio Samoa. Taslima iwatolu Amo. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o ta avale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You. Pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Crazy Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova se lao lolo a fitu Faiva no valu. Pa fisili mo en po alofa. So faso I fua. O le RDS Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le RDS Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le RDS Travel. O sa ili se fala inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma I le Sandbell Buffet, o le a whaamalia ina lo fina ngalo I tau mafa o saunia le limo oe. Tuatu si Iva Atkinson Avenue I o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi I le lua I le awauli. Telefoni lua lima iva, fa o. Lua lima iva, fa o. O lua fitu, lua ono, iva o lua tasi. O lua fitu, lua ono, iva o lua tasi. Yoe le tautua la leo Radio Samoa fulima I tolu a mo por club le ni ya o le Gagaifo Faiva toi fa talo fa tu Radio Samoa I le pa iman malu tanto a tunu lo fa pena na futu mai pe I le tanto por club le Gagaifo Faiva ai mai se le ala leo Radio Samoa fa malu antu le tanto a tunu le mau se tanto so ta inga ya ma se maftanga ia ma le fionga ia sevea e pero masine le tanto por clambi au le tau au na fa tau wa le neo isa ako ia o le atatu mafuta si au lia se temi o le afia na nei ba mo le antulo fa anga ile au le Samoa Black Thunder iwe o le ta alo ia ma tua I ta alo a fosi le maso ta alo ile tanto tamisanga o le First Nations ia inai Bruce Pullman inai Papakura fai o ye le yeni ya fufuanga le nei fu ia so ia mileanga ia tulo ina Bruce Pullman Park ia ile tamisanga le nei to valu au Samoa o lo ta alo ile tamisanga ni to valu au ai ese ngo au ai lo ye ile ngoa ale tatu atu Samoa I tono au nei ia afio nei la nga ia tuina Bruce Pullman Park ia ma se e tanga ia nei Italiani fu il tanto atu ma to Italiania fu ia o ma to Italiania o lo mafana il tanto atu ua la capi net polo o repesi basketi so stringa field o lo la veia lo mafana o tanto atu pe ona o fai antu stemi o te Samoa o le tanto por clame o oi mara tu la fono ia le so ia mausta te maftanga ma le tau ma le fionga ia sunga le Lisa Tini ia tu morvao siki asu ia o lo fatasi mene le tanto por clame Gagaifo Faiva I le tanto por clame ne ia o le oi ma le tu la fono fatalo fatu tu morvao ma lo so fu malange ma ia so fu manu ia se ke nei tu la le fiafi ia ve fu nei tu life a fele to le pila si la si o tato tu no mo me tato fa salanga ne fiafi o pa ia le tu so la va se fa te faito langa ia tu po me o tato tu no tu mam tina ma tu me se fu ia lo ma fa na light
Mala au tala wa. Ia mga ke kala wa me. Pawhene ia tu loto pa ia mo loto malu. Tai le tu tatu o ria mai le aso fai. Ma le la. Ele ngata ia so fai o fe au nga luenga monis. Ia ai o la fo ia maka inga luenga isi ia. Ia pe fe sema to kale sias fitu. So lava se tafo na ne tunu mana ne ke lope mo me tatu fa sa lenga. Ka pinga le musa paki mala so ataya. Ia e moni lava tu mo lava malo. Ngungu lau kama po. Ia o te tonu ngungu se me uma fe me kala pa langi me o dia pa. Ngungu ma isuka koko mualu. Wale malanga tuina ina isamo. Ni si fo ia fufuanga fala inga le malanga tuina. Ia te tonu o pisi lava le sunga ia sevia. Ia o le mafaiuna ma o se ta sa sotai. Lau tu mai na ina na tele. O kango e. Fai e pu e mai se video lai sa mosa. Ia ma salu. E sen me le kama ka ai longo ja mo vai. Le po eventeo. Po o tauranga. Ia o le. Malori de folau ali nge vai asa ni wa kunga kera kiki a. Feo lolo, kiki feo lolo. Ku se folinga la kiki an bere fia ngai ba kama konde. Mea kamakua re kupu ka pere. Son me le wa e sao mai lo kinga inga ya se manu wa e akiri kinga inga me pelo ngai. Ya fa fere fo ile to fa fo boa. Talenga mo se manu ne fiafi. Sa ori fa deri. Ole wa se temi luma tapuni an fa le kemis. Le chemist warehouse with the tauna anga ia tuloa ia le to fa se manu tala mai no fala au. Ole fa lo uman masinga ngi umala nga pusa fala au ngai. Ole meu que eu foi. Na me puxa fala a versão que é com o peixe lá fala wala bo. Ole me sa kongo fa fo versão que a ngole ole ngalo ngai. Ole ngalo ngai ngo ko ingo umala nga pusa. On me re pe e ia to fa fo mo. Fa ka mo la fala umla ka mo sabe. Sa mo da. Gusa fala au museu man. Fala au mo funga mo. Ia le vai ole ola ia se ole vai dia ole ko fo ia ko fo kuno e kwedi ola o ver fam singo ngal vai dia ka sa o ko e loka ka ko de vai ia ole na ma lo fa vita ia tu mon va manu lava fa manu fa fa mo si mai lita tu por klam ia ole por klam ni ole o e mal tu la fo ia fatal tono ia nisio reporti tanga benga ia leo nei New Zealand ia wa fu ini reporti wa fu ini au nanga lo ye wole malu tu atu ia ile nei fu iva yaso amen nei va yaso atu mun ole va yaso nei e se fu ia pisi fu ole va yaso nei mo ila vai le tele ni ngaluenga sa ia wa la ia pitola au ai se mal fa fonga tatu tu e wala se vaenga fo le ko ya luinga fo le pe yo ngi misa ma se vaenga to ya lu ye wale se vaenga na paule vaenga lu ye ya o mana unga lava e fina o tatu tunu I vaenga fi mamla martu la fono e ni si o vaenga I so sanim tanga luinga le lo fa in fa tal tandoanga sa ili awala o polo ke kipo ani si vaenga e no so son ye le ngata tatu tunu wal pasifika a wale anga I luma fu le lo tatu tunu o ne ina bleve tu la fono pe afia fo ini si vai e mo iala o mai ka winga ri ais Tony e siria kulo le la vale o se ngaluenga fa ngalo fa ngaluenga o le pomoni ya o ngofo con lo fisari so le e fa pa ye kan le ki o fo ya e de inge o saber por le cooperación a saber o va ku fa mangungo o mingo fa con lo fisari ya o le sinale va fa ya la si pisi version ni ona e to tele ni so tatu tunu le sa tali la to fina ngalo inisio mana unga ma ta upu sa fi fatal no ai telefone inisio va ngalo lo fa tatitia e le mato pitola au inisio fufuanga muleanga ilumo tatu tunu ya fa ke inga yo le tau fa tulanga ni so tatu una la sengi yo lo inisio polo ke lo fa ya manisio tatu e kalesia manisio la fa la proputonga ila si pisi ai ole lau tele la vai mtanga lenga lo au kilani manisi nan fa si pisi
Ia, malova ia tumana va. E moni la tau vai pisi matatu. Ole neva ia sosole. Ia tonu wala te mai fu ia le Christmas. Le to mi fu ina uma fu ina le ni tau sanga lo fulu fa. Ta se mai lo sa no mai le nui. Il polo kitile o le sin. Ia, ola se ola ni polo kitile o e sa no mai ia. Ole va ngale lo ia te mine i Isaac. Olo ia tatu wa on la sin o fatu ni te mine. Ia beila le vaenga leo lo fatino i nai fo ia le fatala noi na o tato kulupu o le Pasifika, Kalesia, Mainga, o le avanua o le ua o te mine. E iai le fsosani le malo, e fai e ia lai sene o tato o tunu no masitong. Ia peita. I te mine nei ai se fai ia si la si fa peta si fa Samoa fai a si fe o mai te mine ona o le to lu vo ia vai aso io no fai melanga tu le fontele le o ferry tari malo ta tu no Samoa o le la ka fai kope uma vai nga ir vari ia ai le yo Samoa ai o le no ta inga la vai o son vai nga ne man tu fo tato la sene le o le ne por la sene mo la sene no lua ma la sene no tol o le ele tele ni avano o yai ia o le wa mata no tumula avano te minne ia ele o le polo ke kiro fai o te minne ia mo au kilani la vai le lo mato nga le va lua ma le Kalesia e fa casa e Sandringham sunga fa fia nga fa pe fo le pe o le Kalesia ia lo matou ngalu e fatasi ia mora latou porkalame i le masina fo ia ki topa ia e fo ila le sistemi mai lisi fo i vaenga le porkalame mo isi fo e Kalesia ia ai o temi ne mo la no e ton fatal no ai fo i wala ngai mankua ese au kilani ese o i Henderson ese fo i manukau ma sa fo kinani lo i Ma rofa vitaia tu mon va. Ole tanto poro kitile ma tongo fi. Ma na ele so ni matanga wenga leu. Ele tanto poro kitine o le fatino ina fo io. Fatano ina o le process o le finger license. Ole ase fa manatu ya tel jono tele fo io alma tamitia onga tu mon va. Next week holidays. 2 week holiday. Tato se to ile last term. Ia antono lo ia nisi fo alma fa na o fa o lela fa u tausanga ni wo fia faini la tu laisin o la so fo tonga la fo o ia o nga Isaac mar fa fonga tato tunu o lo o faia por kalamea i te tonu a tala no le fa na e o e va ia la tu faia po o fai la tu a por kalamea on o le vainga ta wole e fai ar kai mo le a e se ta wole vainga le o le fa tuanga fo ila ia sa ia tatu wa ngai le sa fa solo pa wa le fa no nga sa ia na ia la to o le nga kunguri o le o mai mauleva no ia o tele tua ia la to na o mai pe ta isa ia ni se va nga sa lim feo no so ina pe o le pe fa na lai okay wa me fa into o va nga langa e ma fa la ko ko au mai se tatu wa ai fai o ele nga fa me ke sau ai e sau po mo ai lua po murmuriang e re ko sau ya sorry ya se me e re ko ka ri ya o ya o le wa ya o fa mo mo ko su afa mai mo leva no o le fa tuanga la vai la tu no mo lo leva no e fica fa ma fo o la mo fu o le mo le so swani mo lo leva no e te tau na fa nga ina leva no ona o fa no no e tele as o nga ninga ko se full wa no mera fa tu langa ina ma o ki kire la li si temi o le fa dima fa se full ma se full ai le ku wala va ngol ko se full le no mo mai male talando anga male nga la mako mai o mai ai uma nga le do se full mai maulava no ai o le avonga sa ayanga mai lisi ko se fulu le fa de o ila ia e va tse fa to nga tatu tu fa mun mo lo le avano o tatu por kalamini e tau na fa nga ina o ke fa kara le avano wa o le meta fai fo ele iso le sene de temi nei
ele na o tasi por kalame sa ili si por kalame mo se so so ani mo a fai o yai ia o ilungo le vaenga fo le lo mo wala benefiti ma I mo wala benefiti le fai nga wenga po e pension e fai fu le malo awe ke pole e ke le tuli lana e sau le por kalame le mato te fai ai alu sa o ai le tangata lo va ia lau case manager e ma fai la tole ona avelo sua fai la tole o fai mo go le sin ile ina te mai tia onga ia lela fa po o kia onga e ser ta u ol vaenga le a fai e fu le luma na e ke fie le olio a was fu ongo ko sanga sa ile te mine lo le sin mal e ke se fulu valu ifu la kalaka por se fulu iva wa mo le sin no natul fai ngo fie longa fa tau no mina mo mitinga le ya te fie le a fai fai le o ye leva no ye te mine ka ko school holidays o te tauna e sa ili se ava no mo ka wa tato por kalamedia e fai por kalamedia wa umale school holidays e man tu por kalamedia asi e fai po iri ia asul ma wote ma wola ava no ia e peno fai te mine o lo mato nga lu fa tasi ma le kalesi e fa kasa Sandringham asu fa fenga le kalesi o lo fa tu langa ini si o sua foi lato o mortato wa onga ile masina fo ai ma wala no le e ma fai ona ave tonu o le social welfare po le Ministry of Social Development e mo se so ani mo e fengolo le si au le metago o nge mai mo kupi o le kupe mai mau o le upu moniana o le tupe mai mau le sala e mo ile le ai o so le se ma tuola mo wala mo mo le so le se nge fa sa nge ko ferwa o no winga o le ka vale ai mo wai o e ferwa i ato mo e leo ko so ka vale lu so valvaso e tu o fam silunga man o vai ngana ye a fa pe mo fo e nga le se nge mo ona watu leo se a fo se fautuanga ia te oi ma se polo inga wa ka un fo le se nge no ngalua e mo wala usala a fai le se no ngalua uma o cancel le sala le pe a fai te tono le lusu mal valua solen fatu la fo o no winga la e serta wol vanga o kupe mai ma ka se launi mas fulu tai fase la usala il vasen o ile sala o vasenga la vai le fai sa le fai tanga no e fai fu fai fu e la on e fai fu fo no winga la e te tau na sa ili so sani te mini ma lo fa ya tuman ma ile ta ye pele la mta pune o lai sin o le dele o alma fa o le mai tau le ilo va ia tu ia I tamam fa na ai me se tam fa no ta to tunu e faile la tu learners po lai sin mo mo le on va dele no ai ni tanga te mato ai fa u male on nga lue fenga wenga ia ona learners at toilia e leise mana tu e suile la tu lai sin e lai sin no lu a faila expire lai sin learners e tu e fa faule learners le na pe ko foi ka ko fa suenga mana tua o le taimi e fa le ngai na pe expire lai sin le ia e te tau na toi whai lau su inga su e rula I sini. Pei tailo le o nei te o su tu la whano na tamai. Wal vaenga na le gai. O nei ala no wha mau ni al vaenga lea. O le sei se tina le sa whai runa lai sini le mato por kalame le tolu vea staluai. Le ana expire. Anga koe whai a lea o lo no winga. E se tau o vaenga lea. Mana tu olo lai sini la vinga le luna se lewa iei sa iei se furu tau sanga. A pia le ua iei wa lima kau sanga lo tu mai ona o le tele I lato bua mo kwa nga le lena ele a o fautuanga la vai e te tauna sa ile te mine le senga ngoro man tu la fono ono masina malo le ono masinga le a kanunga ya ulo lena wa ma fai le te milna ona ele su ulo le senga ngoro mal ono masinga a fai e te alo e fai se ya unga vo ka defensive driving unga pa me le la po le lua ele tolu masina elwisi mai le ono masina man o le luna nga o le laisene lona lua o le taimi ai mau e se fulu valu masina e ke whaakadi e ma e whaerua I ta avale le laisene lona lua fatu ama whailea o na whaia le laisene lona tolu se ia vangana ua e alu isu enga po le aonga la defensive driving unga pa umai fu le lalo le taimi a e saulona manu laisene Samoa le utoe wha manata tu le whewhine nei anga e saua monu lai sengi Samoa
Fai lau su enga leo pe i o le luna, lai singe mua. Maua ngelo lai singe. Lafo mai le medi. Lua vai aso ka ungu mai le medi. Alu le su ulu lai singe full lai singe. Man. Vai lale wawe Ia. Ai aua e ki ngofo ingi sa ini usi. E vidi ya sa ve sa mo mai show lai singe mi sa mo. Sa ve aua che fa de ma. A vidi ya kure di do. Ele o se amio, ele o se fa ngamio tonu le va garies. Olena. Tumoto. Ola so fo tuanga. Si fa mon si e sa no ma fa ma tala mai le process. Fa koi ke o ise si pula se sala fo i pe maua oi. Na e tamu fai apa lailo lai singi sa mo lawa makalo process lai singi. Ia mana tua e fo ia no lai singi usila. Ia. Nanga lu uma e tono system ni usila. Ia. Kailo ia nang watu putelen mama la makup ke fo la mioda. Ke wei se wala finga pepelo i singa failing so. Ia, mani. O la va fa tuanga e kailo ia. O ka ko maule o le loku. Sí, wo fia. No cara la fami. Ele o se vai nga mi o tonu le vai nga fai. Fai la wo yelo la sene New Zealand. O la fa tuanga. Fai le mesa. Ai le le fa pe o longo fo ingei ma ai pankeke ingei ma e ka usami vai mo ai la fo mai sa mo lo le sing so de ka le ka uia lo ma winga anga sala sa mo de fai me lo le sing e kere o anga sala mo ia e pula man ko fa wa ia wa ko yo au ka fa e pula staff ne la no sa ia e de ngi ke o fa pe fi pula de nei ke o fa pa wala fo tuanga e ta una si le to ai vai nga ia kailo ia wa o ia se lo ko ni fengo fa ya o ke ai ko ya o e fa me de kala venga funga mo so ia ko kilianga ko kala o vai nga na mo le si de fier ta tu fa yo le te malanga mai sa mo te mi nei au ia lo le singi Mingoi. Ai ma ko i malo se lai singa ka ko ua tumon. E mo ia nga o singa ka mai kongi e lungo fa ka ko ua fa si malo se de lai singa al malo si fa nga lai singa sen fa e te no mo dia yo tu la. Ai e ser ta o le lai singa mo si de fier ta tu tu. O se kile. Ele tele fa manu yanga, ma tele o va no e te mo. Mali. To tele i o company mai la tōlo mana na o e watu tangata whainga lunga. Peita. E mana o mia le tangata o iaile lai sini. Mau walo lo lai sengi. Kakala lo whaiko ko ole wa mau i lewa no mo e mau i singa luenga le lei. Pe mau i fo i singa luenga mo i la tō i le inga luenga. Lua e a vea fo i le lai sini le ma wha maoninga. O lo tangata. ID. Mano sorry. E ke le ale no lai sini. Te le fai to am fena matala. Vai nga tau. Ele mo winga sa le lo le fa ma ngi dunga la wala le so lai sini. Ai lo na ngai le so lai sini. Anga ke lo ka vani. Ai mo ele do se lo ka vani ko mo fa ko mo de ka Alo fa bu bonga ke ka vani e mo bunga fa le. Fa man ma yer ke mo ka vani mo de ko so lu su va no so. Dia Malaysia vai. Fai le so lai sin. O ferry ka ko kavan. Man. Ya te me sa si ese Italia lo ma fo lo u ka fior ka kai la wala Samoa o lo ferry le sin. O ia se fa la ve fa fo se. Man. O lo tau mo fai nei o ia wa se so son. O le winga la kala le e na vani se la tu no mo la wala le se la singe pita ya ni fa la fa fo se o le kiri fa ma e le mo la so sange ma ko te minna ai mo ida ko o le singe la singe ala fi i ve a so la wala ko ka ko ka ba ya e mo wa skin e mo wa skin ya ole na malo va tai tu mo va ole le mai ala jam ta pulo la sin o te tonu yo manino fo il manchal vai le fo manta o ia fa yo lo yeni si ia o matua po tua o fia a veia la to walo fa lo lesin la na o sa no tule sunga le isa tini tu mo va ia ile awale mawai ia ma ita to yo lo malanga mai sa mo lesin sa mo
e sila file le tatu atunu e le mafai ona ia ilunga le awala pe fai le silo sin wa mi se report le tatu ilunga awala telea fai si telo tatu tavale la vea mi se la vai ia le fale tonu le taulo il temi nei o ifo i ta we le yo le sin wa a fai wa ia lo le singi e ta u mai ai we mama la mai tu la fono a fai le so le singi ka mai ai o kula fongo o nga fai kongurum kuka si vai nga po fese me nga o mai tu la fono ai lo tu la fono sa ol malo o lo no winga fai lo le singi fai lo wa a fai lo e alu i se ya ole pula vai ai se ma fa fonga ngal tatu tunu o lo to tele tamani o tatu tunu o lo fai ya o nga le singi o lo to tele fo inisio atu nu tangata nu o i se tunu o la to fai la a fai lo fai la wa nga fai fa la tu o le lu nga kala ele sha nga ka o kia o kali pe ya tan fai te vai nga de a e a nga lo walu ya nga la isini e te mala malama le ai i tu la fono la tu nei pui ai o e malo ai nga mai la vea ya o le sina man tu fo io o la tu nu la vea nei ai se so o seisi ai whaatanga o na tau e su e sona laisi ni New Zealand. Ia. Pita i por kalamele o lo whai an mtanga nuenga leo leo manisi o tato whaala potonga. E le a awhi ai i lato. E le o i whaamanuianga ia i lato. E le o nufo mau. Po i lato le a me ta whau. E le o i whaamanuianga lea. O whaamanuianga ia lea. Mō na o i lato o lo nufo mau. Siki senki. I New Zealand. Ai e sere ta o vanga o lo vai aperto telo tato tu no lo fe in inglese sengi ang mo o lo vai aperto telo tato tu no lo fe on nai tato tamali ia o lo vai pe fo i telo tato tu no ele usta ia tu la fono la vai ma sani la wala ile sa fa tu la fono ina o fa ilo lungo la wala ia male te uino tato tamali o le no vai na fa tu mtanga lunga lo ia ni so tamali ile vai son nei ia fa per ma fi mai la mi pa i fa foi le se capa pefu foi le a posita di pefu ia mana tu foi Samoa ele fa tanga ina le vainga ele fa pe no le confirm kanga luenga su inga la ko kupe le ai o le saunga le mu le lautele e te tauna fa mauti no ai o i le sefe ma le saunga le mu i vainga i o te une tatu tabali o lo i ni se la to wa ese ia langu o makawila o kako ka vani a fai elo i lalo tustu la fono il pasino tabali e mo kingoa ili pasi elo ka vale mai yai le marsi angal mchanga luenga e se vai nga ia mai lo tabali sailingi me fa pena pa la fotuanga ia a kere fai fa pe ia nga mo o la ula vai fotuanga te tau na usta ia pe tu la fono na ni tu e fa sa ina ia selini o lo vai telo tatu tabali la ve lungo la wala o no fa tamala fo o le laval malo longa o le sime o fai le misalum ko marko inga o le sime ia o vai foi maka le dilo ai sexy tamai tai la wala ki o nga mi milo kwa le maka wala le ruo ke ia pa o no ka wale o vai nga fa pena ai o le vai nga la bit silinta o mai vai nga o mai fai lin chuolo sa fai lin chuolo sa wa ala vela tabale e te lele ava no e whasau i nei oi. E ei koe ngā insure lua leo te ilo le third party insurance. Ia, male full cover, o le full cover la vaia. Po ai ala vei ka vale po ai ta vale na la vei ia te oi. Ia, ke le ala vei ka vai. O le third party, ia, ke le ke mia te le ana, te mfule le muur ka vale. Pe ke ua la vei ka vale le skanga ka, nga kukongi le o ka vale le skanga ka. Lalo lau insure. Ai, fia yoi. E le ka va, o la fautuanga. Tala noi te mali o tātou tunu, te mawhanau o tātou tunu o whainga luenga company insure, o le fair insure sili ma ngā mua umalo ainga. O le sui me le leye, a tūlo sāpo o fair lava era kua ka whaleanga penga oi, cover insure. Ngai o le whai o le tāwale, mana ia te unga, mana ia tongo tā o le tāwale. Ai ke ua le se insure ka vainga, ke li la whale tonu o umalo ainga. Ia, mahalo whafta ia, tumanafo. Rau sau no me ia, I nei mafuanga o tupo I whaalawlawe lungo awa.
Whanga le sawanga ainga. Wa le wa mai si ripoti ya atono no ni se tina po stemalo fa fong mai mafutu mai ta por klam. E lo mau tino po la si so swani e mau. O la so fa tuanga le natu langa fa un. Wa o ta fieni si o ta vale lungo tatu o wala. O ke vea kulai luma lima lom kua por to inga ala erfa pengi me lima kur fasingan kama tikia. Isoni. Ke ofo au ar faia. Ona fautuanga sa o ale wawatu. E le tatau, ona e whaatino ina lea vaenga. Pe te to tonu lo la po lo mauta po no fuanga fai tele po kokongoro sa. E le vi foa ia ki aka pongisanga e poloka ia ki aka tavale. E na nai le skai mi wai loa kua o lo vai e pe malwhano no ni se la tau e me se lava matua. O lo fasina po sa waina la tau whanau. A le kongor ka vat. A o le uskai ka me ki le fuspau fatu le tavale fai fuspau. O alum whanau pe ku fale mastanga tamatua. O le sivanga lo vai o lo fai pe fusuanga tulo ia po le misa fo le ngani kongor ka van mani ia o vai ia u ele skemi o kulli mel ko ko i nga kulli mel ko inga lom ku pe no ta vorte mi o sola ia o le tele vai nga ia sa ma fai no ta fieni se ta van le matala no ia mana tuola e kirina le fai vai ir kanga ko o sa vali fali Man. E ka ko uno sa vari fale pe ake umo mtanga lo ngana lo o fatino ina so nga tu la fono sa waina le o la tu no tava. Lo ngo winga. Ia la o e anu ia lo ko ka me kika va. Aule fa la fu na tu mo. Fa ku ave fu isi ta vale o e to ta ma ipo e hita. Ele. Awai o mai fo le ke no misa mal no ko. Ai o ko no mai ai o discover la sei fo ya. Ona vene ma vai nga fite na ima ma tupo inisio fa fita uli. O le fautu wanga la valaia fa mon mole i tata utunu. Mo ka ku ke visi kongo ka ko ka vale. E ye ala o la fautu wanga fai o e tu wai i se appointment po se fonotanga po le loko. O be kopi. Au e kuai au e kuai. O ya le tu wai. Mai la valo un sai fa foi le leilo sa se e tau no le le no fanga man wa e fai lo wika longa wingi kipi ka vale so li tu la fono le la kule ku mori a rusau la via ile ska te le lo la ile la faina o le fa tonga la balai fa mon mole take your time take your time balanga la vai ta la ma u fe meltina lainga ka ko kuai lo ma li umo pa wo ko pouco ta ko wolo pa wa vai nga tau dia o le tatu tau nu. Tau nu umar sa ngale mu. O fo take your time maka fashe kameki. O kui o uma kwa ve ua solo lu a se ki ka vane ya pa wala mo fo to ngal tatu tunu. Lava papale, lava la un sai. To fo te me fa fo tatu sa. O le sida vanga e se tau o le tatu tala no la vetonu ta vale. O fa we iso walo le o yele le sene mo. O la fo tuanga. Wa aise onga o se defensive driving school ave ia lava le no na malama ile fa foi no le tavale piar ke me sila vea o no lo va pe te mine io che ka kola veri o lo ke me le vea le mautonu lo le ma fo la tavale ia pe io nei vaenga al vaenga pikio si di fo in ta u va mo mole faiola e ta uma faina lava manos nani bakaka vali va aise si o le ai ngolo ia se la isini e fa foina lo sa fai o le pili sa ta vale pe vai si solo inga sa pique po sa wo ai le ta una e felo ta vale pe fai o e fa sua va po we ona fo mana tua wa yai va enga fa tu la fo ina na ne tunu ya ila to lo tanga fila ma malos ko ya la le sala ya ula vai ke do fer kwa me lai o ke le mo sale e o ke le mo sale ai fidi vai nga ye lua o le sala po le lave o ta vale ma mo soifu ke le la fa le kongo vai nga o la ke o ke po le ke la ia me o sala pe o me te po le i ma le soifu le tunu o no lo fa ta mala pe ta fi la ma lo po o fa la o fa sai o lo nga winga e malisi me a wele la va moi ia o le yeso e to ya ulia fo ile so fo
fa o fa nga malanga pe fa ile sina malolo ai o lo fa nga lenga di se fulu itu la e ko sa ko so ka vale ai malanga fa me va lui cura o le tele yo le avano e ono tupu se fa na velafi ono lo fa tama ma lo fa ya tu mo ye sa le sa no ya wa le pi o le sala la tu se la uli mas fu o le sala lo se la uli mas fu lo se la ma so ele se kau ele se tau ia ile na fu tu lang e o le fa mai le se tasi fu ko mi fa mai onga pe fa suava ia fa onga ro pa kilo ila Baila ye balu la tunu fa me fa ngara wit pai. Avak so kan fa siafi. Oi le pu singier kambanga. La fi mo va wa le wit pai no. Ia ora. Paro fa tu mon va. Ia a jono ro fa mai misi ia oro ofia. Teu ni tavale. Ile teibi ni we. Lo wala ka mai fu English ma ke mi fia. Ya jono ro e fini so ta to lo ofia teu tavale olani la si fa manat mai fu mon mole tu mon va. O atu la fonu le teu mon tavale. O me tanga lu tavale wa me fa sa. Sala ngeru, sa kala ko, sa sol fu e fa ya pa. O lo pumunian. Ia. E sai lumo tapunya fia tato tavale. Mali. E te le vai ngor tu la fonu e ferm tanga lu ngona ve se vai nga ia ona o le sa ngale mu. Man. Bifino tawar te mi sola. A fa la ya ini pa ula popo o le a pa la te telefo o la fa pini na tavale. O wana ila la me le pa o mai fafo o le tavale. O no winga e ka kaunga ska bif. Man. E ka di pa ula ale ai. E te le lava no fena ve sem tanga lu ngalo le. O le me ka ko ka vale o kidia ka ko matawila. Ai o mai o ping ki mu pelang mo. Ia luma. E de fa tanga ina le vai. E lai manino atu la fono i lungo fi malanga inga. I tu ainga matawila mfena fa ngaina. Wai lo le tanga lu ngalo le. Wai lo le VTNC. Ia vaenga na sauma le tavale. Ma vaenga ufa popo le tavale. Mo ila tau walu pumongia. O le ita mani o le tato utunu. Uma alo fo ima tamafana o le tato utunu. Le olo o faya la to company fu e faya tato paper warrants. Ola wafau tuanga fa mo le fai mal fa mao ni ia ngadwenga. Aisea o le soi fu o le tunu. Le olo fa mo mo dungor kavali. E de fa penga le vakwa esa vali. Avi le paper. E a ngo masisiaki. E te tau ana whaina i siaki hui wha mautino o saunga le mūru tāwale. Ia mese lava fo ila, ia le si vaenga o tātou tio ata pungsa. Mana tua sfumare 15 pasengi. Le tint. Le pungi sai, te tau ana pungi sai. Tio ata i au tawhoi o le tāwale. E le o luma o le kio akakele so le wha mo. E le mawhai. E le mawhai tint. Ia, paua nga o lunga ar piko lunga. Ia. I se tala fa e se lau lima sfuru lau kele ia ki kilai. Mo ki ke pero sai so luar fa. Man. E ka vai lunga. E le te tau ona nau tele fo. O kuala pe la ka ko van fo i fa ngaruenga. Ia le te vai tele o tato van o fa si pongi sa fo le pe rimas pasenge. So okay, like okay. Na o luma o vai ngane lo i pase se mala tabale. E te taua ona mafai. Ona i lo atu o e mai fafu. E mtanga luenga le lopo lau tele. O le si vai ngolo ia o tato musika msaiding. Msaiding ida vai ia. Wa i fo inma ide marsi anga mtanga luenga le lo ese. Pe a faile ua vai atu mtanga luenga. O fai a si whaaki ngā karinga lau tele le atu nuu. Lua, ele o sefe le mea o wha api inai. Ono na winga. Ke le i o lavu no e whena vese mtanga luenga le. O le mafuanga rea le ngā roa rua iso e anga laka mea ke au pefa fuasi tsaidi. O le fautuanga la wha mon mole. Si le vaenga. Le si vaenga o mafa leo te tele o tatu ta vane. Ia manatua wa ave lo sa i se fale vu le insinia. O lo i eise masini. E mawhai o na fua i le lau tele o le mafa o lo sa. O na iai le malu si anga whaatu la fono mtanga luenga le loe ave ese e whaastika i lo sa. Pe ai lo ofisi leo kele kene whaaki ngā karinga tulo. O le si vaenga a asu kele e iei vaenga mwhena tā whia mtanga luenga le leo moko o le stika le lungo tātou. Tātou tā vale. O pampala vai ia o spoiler o vaenga na ia lai okay. Ai pe no whea kako kā lako o makako sorwhangu whai apa.
Maseu. Ya, kako se po vidi ka mo. Fa ye se ula o ku mo fa mo le o si vai ngai o le si vai ngo vai in tanga linga. Ni. E kako ki o umi fo ye lunga. E le fa tanga le vai. Ya. Ai me ser vai nga fo le tulo sa mo fa fo nga do fa to fo si. E ke ngofo ia fa penge manunga ki o ka vale. Ya, e titi lon tanga linga ona o le sa nga le mu. E tauna fua le ia fuanga te fai lo sa e fua i lunga fo le lo sa ngale mu lo tele ia o le si vanga lo vai o tato ngaki fo i ka fa ma wipa ia pengi makakao ma mai ia mantua e sa le vai ia o vai nga ia e fa se la ka la sa ui e au fia i fo ia marka ko ka la ko marka ko o solo fo no le lumo o fo le o bonnet sa o pablo pungo kako ka vale o lisi vai ngolo vai o kako spotlights po sul ia e vai ngai le fatanga ina le vai ngai e yai company e yai ta vale lo fa nga inga company i vai ngai a wo mo no fa le pepa fa pito e fa tanga ina e le vai nga le low volume cert po o le pepa lea ma le fa tananga lea e ma fai ona e fa pipi ia i masu ia nisi o vai ngolo sa a o ye se fatananga malimtanga luenga a femalanga i NCTA ia ngai vaenga ia walu pumonia e le uska ia loa e mawala usala ko e fa pipi no mala stika lang pingiki ia o le stika na ia e ona mo lia o fa msinonga ma batu se sala kupe pe se un se la kala pe a fai e ke pasi malolelo e ngofsa sai se e mawala usala o le fautuanga la vaia e tauno sta ia vaenga le e mauro lo stika le lang pini ki po langu me mata ono na winga e koe avelo usai le VTNC na tu te siaki ina ato le tavale fa motino o lo usta ia masaunga le mu e tu so ala tu la fon ma lo va tai tu man va no winga tu i se tu langa faingo fi e ma fai ona teu le tavale ai o ye ia tu la fono ai laina e guideline te tauna e follow ya o ke fa pesa mo lo wala tu o le fele o lo o le fa ta wina e fa pela i le o fa tanga ina fa solo ato e ia vai ngai ta ona ta ona e me se lava fo le si vai ngoka komuri e mo ka komuri e pengi o feiluma ia e le fa tanga ina mori da e le ta un fa ia vai e ia le marchi angol o tanga lo ngale lo fa tu la fono e se ia vangana bo se fa maungi o mfai ona fa se fa tananga fa wo vanga o si vai ngo mori o lalo fa mai ar tu la fono ia ale lo aku no ka wile la lo anga su manga ia nga le ta to lo mori ai lo aku lo ia matau lo no winga ia en fena ve sin tanga lo ngalo lo le tu de fa tanga ina vanga o no winga la fa ia fu fuanga ai e fai mo tu la fono ia woni ma mo wiseli ia le lei malo va taia tu mo va ia ala tonu le wa tao mai le ia le tau lunga ko ia le tau por clame fa ia lo ia se vai ngo pa ia e le tata no ia tia ia a mai so vingalo la si numero mo to ilo sunga ia wa fu itai me mo to ia o tilo ma to i pisi la volo fiunga tu mo un malor capo calame ia ka ko ki ala ke fon ko so Gid me venga in airplane mode. Just Simon Torta to numero sa mo te fa so ta i mtanga luenga le lo fa la fo se. O lo tu puli time level nei o lo a fia meto tino o sa ngole mu ma so fo. Tasi o lima yo tatu numero le ngate lungo de telefoni o tatu penga te fa langi. E te fa so ta i mtanga luenga le leo. I se fa level o tu po se vanga te fia tele no ai. Ai le o se fa level fa fo se. O lua tasi o valu Faiva i o le tātou numera le ma wele so sani mo oi fa mamla mai vai ngol tātou tu la fono a mai se fo la wa ya tau ma le tua ia le tātou tunu ia a fai ke vala mai ele te dia telefoni ai se fa malu watu o ngai fai CPC de skaimi ia ai to e fo ia to ala vala au e to e fisiningi po la se vai ngo fina ngalo le tātou tunu pe amana mia ai le fai una tāpor kalame veni tu la va tu ia mo nga fa manu yanga o le la sui force wa fine marama sination tiva siu to ile sono no lusu to sanga i la solusu ma fitu nei fa aftai tiva i me mo le mo le face tatu ainga ya uska
Sa kalkus pa ia wa se wa finge de ide ka fa wa so la okay ko anga lok fa taile tu ni tu sanga tele we mo ia family le tu ai ni tu sanga ia tu fa poponi si tu sanga ia wa fo tato maftanga ia ma ona ile tu a be fo ia le aso fo se tu fine o moira aso Jensen o Australia a to la solution maliva o le masini which is o le aso sa ia nga le ska por kala meri nga ken le ke ro pekelo pele a to ile fa suma lo to sango se to fin fa after i mesi siri o mele mala mo fe tato ainga lo fa tele mo to fine pam ni ele tu lo wasu fo fa poponisto sang se tele lo se fo tato te mafutai ana tu la chafi Fom ni le tu fa lo sungai po fe la fa ye vai fai mar sa ngari mu om ni le tu tato tunu ya mo tato tunu se weekend fi ma se weekend mo ni le lo fo le tu a fa fo ye se vai nga o le tau tamali I la si sila po la fa fonga fo ni fi po tu ale tau tai ya le ato I on sa fa mangalo lo ona tato tau pule ola le lo fa mata la si le tu tato te fe lo ile vai se fo Soifua mai man we have tailava tu man vau ia na mau tule numero la sunga le lisa tini tu man vau siki asu olu tasi vital tasi o valu Faiva fa mon mule Samoa ia e te me avano ele sunga le lisa tini e te me lotu e te me ainga e fu te me e fia malolo to le fionga ia tu man vau ia a tunu le talila tetfoni ia malia ia ia na usau no to leave a message ia pe text ia no suafa ia malo numero ona to reply to ile to la fionga ia tu man va tai lava tu man va malo temi ia Samoa le ua to tasi le minute tali tu la lima tali lima fa fonga to ile malo tanto tunu I se sui fa poponga I tale vai fanua ile ngangana peritania I lunga tanto ala le radio Samoa se fulu lima iva tolu amo el port club le nei o le Gagaifo o Faiva. In this update, the Regional Development Minister says there's a lot of pressure on the meat industry as Alliance Group proposes closing a Timaru freezing works. Hundreds of jobs are on the line at the Smithfield plant. Chief Executive Vili Visa says sheep processing numbers have dropped because of changes to land use. Shane Jones says he was briefed on the situation, but it's still a wake-up call. I think a part of it is related to the fact that what was some land previously farmed, they've found they can make more money out of it, growing forestry for carbon purposes. A suspicious death at Auckland's Mount Eden Corrections Facility has sparked a homicide investigation. A prisoner was found dead with numerous injuries in his double bunk cell about 10 this morning. Thomas Rice reports. Men's Prisons Deputy Commissioner David Patterson says a second inmate residing in the cell has been secured in a single cell during the investigations. Police say they're speaking with a man and will work alongside corrections. A post-mortem's likely to be done tomorrow. Cancelling the government's Cook Strait ferries project has cost Kiwi Rail nearly $500 million. Business Desk reports financial accounts released today show calling the project off has cost the state-owned enterprise $468.8 million so far. The Catholic Church says it's made changes in the wake of New Zealand's abuse inquiry. The Royal Commission of Inquiry found about 200,000 people were abused in state and faith-based institutions between 1950 and 2019. It's asked churches and the state to apologise. New Zealand Catholic Bishops' Conference President Bishop Steve Lowe says they'll demonstrate their apology through actions, as words alone aren't enough. We want to be part of a wider whole-of-community promise to use the Royal Commission's finding as a catalyst for change. That's news. In sport, Liam Lawson is pumping the brakes on his chances first up on his full-time return to Formula One. The Kiwi driver has been promoted by his Racing Bulls team in place of Aussie Daniel Ricciardo, who he filled in for last year. But less than a month out from the next F1 extravaganza in Texas and coming in cold rather than racing regularly as he was last year, Lawson sounding a note of caution on any high expectations. You know, I would say I'm better prepared, definitely more prepared this year than I was last year.
at the same time, it's slightly later in the season this year. There's nothing like being race fit, and it's going to be challenging in Austin. Silver Ferns defender Phoenix Karaka has been ruled out of the upcoming Tiny Jamison netball series against England due to illness. Erina Makairi has been called into the side. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Ya lele te milunga na wanti lewa tolu minutu pete lele tulai lima na ufa fonga tun malu tanto antunu se sfifa poponga I tala I vai fanua ile ngana Peritania fa pe fu itala I talonga. Ya le ufa tasi mai ya le sunga ya ati iyo por to fini fu ya ati mele tanto unanga ole Henderson Kazi le nei fu vanga le fiafi ya fa talo fa tu ati malo lava nga lui malo fu di tangwa tai ile nei fu yas farele. Ya malo fa sai fu la sunga. Ia, amaise ta report wa milta tau nangal Henderson Kazi o afu ini stock kia puni ta vale fo lo tau o tu tanto yard. Ia fafsala va mleva no ia o se li poti atu I le tato company ta vale le Henderson Kazi ia o le seminei o lo fapeo na fa atali ni se o tato inga ila lo I Hastings Wellington le sa felelei mea ne tai au ia de le whaasali ia le te me ready ia la so sa vale ia le pisi ma fani lava o le Henderson Kazi ia so fala le uma lava ia pe o le aso nei o le fato a o tele una isi o tato a inga ma le na fai mea lato a palai ia pe o le aso nei o le fato a maweni o lato a vanua e o mai e piki a lato sa vale ia o le terminei o le whaanga solo lava ia sign up o ta avale a tangasa ia sa apalai me le vai aso le no sea ia whapea fu ina I tangasa fu i o le ua whato amalanga e se atu nei me le whare ta avale ia o le e watu I la lo I Palmerston North ma Christchurch Mani Nei tangasa na le sa felelei me le sai au ia le foto au atu nei ia au isi o le whaanga solo lava sign up I le terminate ia o le pisi maasani lava le Henderson Kazi e mo nai o tatou a inga ma tangata o lo whapeona fia maua le susuani fia maua ni ala so sa vale Ia le lei malo whawhitai ia anti ia antono o yeini siu o le malu tanto antono o lea ua interested po o fia ila u ripoti ia o lea o fia nga ia tu de Henderson Kazi o lea si numera o lea si numera mau atuaile whatatawai le Henderson Kazi ia o fia fuki tanto tua tusi foman mole lava anti ele whatau nunga ina le tanto nuanga ia ai le I whauma ina le ta polkalame nea fia fifa mole e whailoa tu pia le malo la tunu o ia mato promotion e wha le seminei ia mato ta avale lua ia wha le wha la wiloa tu pia o le mato piki apu le youth le Mahindra le maua le whailoa tu pia lua fe no wha fetala wha pe le mato SUV 700 le fitunu 4 le mau fua le lua fetala ia o se taimi po o nā nei lea la a whaalatua I lunga le tato media le maso ta avale folo o fato atau nu o le Scorpio I le tuainga folo o le Kiwi edition ia o le fuila e maua fua I le lua fetala e wha mea alofa so le company ta avale Mahindra I Manukau ia au le maso o ai lava o fia mana ai fia apalai mesan sa vale ia wala au mai ia le maso numera o vali se lau tolu tasi po le o vali se lau fitu tasi wala au mai mo ati wala au mai mo nei pe o au le ngafa ma le apalai no o ta vale na i o tasa foi mai Samoa ia whapele maso Henderson Kazi le maso Facebook page ia
awane ngalo if you mana apala muso cha vale ia dal o mi lava le messenger le Henderson gas ia ona send my leo documents o ala vani basically me mana o mi apala mo la cha vale ia awane ngalo le maso swa tusi o le tasi va fai I Cavendish Drive I papa toi pasai lava molova no Ia na lei whawhitai lava anti manuia tele le weekend tato whelua I September luma lo whantu whasoi fuia mai manuia. Ia whasoi fua manuia la fia. Whawhitai whasoi fuia. Ia o le tofine ia anti ma le tanto nanga le Henderson Cars I la le tasi whawha Cavendish Drive whapa toi toi. Ia ine I auki lani. Le temi lewa tula mai lunga wati lewa valu minutu wa te nele I tula e lima. Ia se I tātua nga ia tue wa ai po o a mei se tūlanga ia I lunga le tele nei fo ias wharile po o tai pisi ia po o le pisi tele ia po o iei fo ini siu ta avane o la vea I lunga o tātua le tele I le nei fo iafi afi. Radio Samoa. Taslima I vatolu amo. Ia le lei lewa iwa minutu matene lei tulai lima. Sebagai se report you ala tele lo ala leo radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo po o ole traffic updates, traffic report. Ia ale radio Samoa. Pero masani ai te toa mantele State Highway 1. Iwe lo malang mai ne saute. Si o tuli tui matu I North Shore I Albany. Ia e tolus fulu iwa minute le umi o lau whainga malanga. O lo tui malang mai nei Albany. Ia po North Shore nei saute le State Highway 1 naval nea. Ia o le e limas fulma le fa minute le umi o lau whainga malanga. State Highway 20. Lo malang mai nei saute si o tuli tui sifo. I te ana tu ia e luas fulma le ona minute le umi o lau whainga malanga. Fio lolo le poloka le tele poloka ia mana tu tele lava ia poloka lo to malanga mai nei sifu nei saute I le State Highway 20 tolu sumna fitu minute le umi o whainga malanga mana ile kilia mai lo malanga mai nei sifu si o mai nei city State Highway 16 tolu sumna le 20 minute ia fast sumna 12 minute lo to malanga mai nei city si o tuina I Helensville. Fai le mula usa sa mala tinu pele malo lava de tawa tai malo fu I sa I male ngana lui ele nei fu I aso farelos venga nas report yo ala tele lo ala le radio Samoa se fulu lima I tolu amo. Radio Samoa. 10 minutos voor tene ling tulai lima lewa saunga tulu sungai DJ Day. Vivi atu mo ile neva ngana fiafi fai le molo sa e mana tua pele tatu tula fono e tanga lau titilo e fa salea. Sat facile.
ralo o feo feo a i makangaka. Ai au wale whakasau siri au e pā i lo maka. E ke mano malo ama e awa awa o te ana kanaka. Ai lesi ai mai a o le wako o palo pala i le awhai a i la kausanga kausa i au apaka. Ai saula ia ua lava siri e le ku i le fisamia.
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampani o le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala pe so te mai urungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitulua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu City Car .nz Le tui sa mau bakery and island food. Se tala mai le aso lua anga i le aso sa. Mai le ono i le tai au, anga i le ono i le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai tau mafutanga le aso. Susu mai loe le tasi valu o, Great North Road i Avondale. Le tui sa mau bakery and island food. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame leimo o e talo falava. Fesili se tasi o tina i lau vasenga o le aunga sa. Pe mawhai o na toi maua i sa tangata i nei o na po le poto na maua le tupu o Solomona. Na o tali le ai, a wa o le poto e mawhai o na maua i tangata i aso nei e seisili atu nai le poto na maua e Solomona. Tusi atu le apostolo Paulo i a Korinito. Ai pe tai oe ua wala a wina o iutaia a toa ma eleni. Ua whai ke riso ma mana o le tua, ma poto o le tua i a te ilatou. Tusi atu le apostolo i a Kolose. O ke riso ua i a te ia le oloa uma o le poto a toa ma le malama ua lilo ai. O le poto ma le oloa lea ua ma whai o na fo ina atu i e alolofa i le tua. O le fua e sili o na le lei le ario. O le poto lea e mawhai ai o na savali le ala o le amio tonu i manga ala o le whaamasinonga. O le poto ma le oloa lea na wha wina i le amatanga a o le i fuafuaina le lalolangi. O le poto lea na ia fausia ai le lalolangi. Sai le amatanga le lokou, sai le tua le lokou, o le tua fo i le lokou. O ia lava sai le tua le amatanga. Na ia whaia mea umalama e le i ai fo i se mea e tasi na le i whaia e ia. Ia wa tātou mauala tali o fasili. E moni sa sili le poto no fo inatu i le tupu o Solomona. Ai petai. O Yesu ke riso e ia te ia le poto e sisili atu mamata o tia le poto e maua ia te ia. Tu sia le apostolo Paulo ia Korinito a ua fua mai ia te ia o na iai o tau ia ke riso Yesu o lea ua avea ma tātou poto mai le tua o lea mea tonu foi ma le pa ia ma le whaaulatanga. A o le itu ua Yesu le ralolangi na ia mua fua i le nganga pa ia na uso i le aso na toi tu mai ai. Mule ane ai lea fua i le nganga pa ia i le ekalesia i le aso Pentekoso. O le nganga pa ia lea o loo wha mawina ma wha tinoina le poto ma le mana me o tono le tua i tangata wha aulaina. O le upumone, o le wha maulalo o tātou loto matalia Yesu a vea mo tātou wha aula. O le fili sili lea o na poto ua tātou whaia i le nei o langa. Manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Esi si o matou lima ya o
sami ay sili lava oi leva ai Wole mafai ona faangalo na iyo mina Temi mua muna over ai ai yo mata O ulang una uang sala Onisiva ai falling Onisiema na oi lo tino
te mile na over ai oe. O falling a se imamu moe. Mai we pe ana e lo mai. Don't ne fatu. Na una watu na oe. Boa ue fa ababa ue tali maya ile oe. Afanya talo lo to. Tu umaya lo lima. Se ifa I lo fa. Ele mo fai una ufoi. Be ale maya so tali. Ko ita uatasi. Hani sita umaya. Sunga sa umaya pe moni lo alofa. My pretty island, Taine Samoa, Taine Aleipata. My pretty island, Taine Aulelei, Matamana Naya, Taine Aleipata. My pretty island, Taine Samoa, Taine Aleipata. My pretty island, Taine Aulelei, Matamana Naya, Taine Aleipata. Na 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 na, Taine Aleipata. Baby, Lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, the board of Whangare Boys High School has been ordered to pay more than $500,000 in reparations over the death of a student. Kanan Petra drowned in floodwaters at Abbey Caves in May last year. 16 other students and 2 supervisors survived. WorkSafe says the tragedy was preventable and it's uncovered multiple failures with the school's risk assessment process, oversight and emergency planning. The Alliance Group says farmers moving away from sheep and cattle has fuelled its proposal to shut a Timaru meatworks. It told all staff today a proposal to close the Smithfield freezing works. It had stopped processing sheep meat, calf and night shift venison after this season and the remaining venison by the end of the year. Group Chair Mark Wynne says there's been a change in how land is being farmed. The fundamental driver behind the reason is declining livestock numbers in New Zealand and in particular sheep and the flow-on effect that has on the processing industry. New Zealand's Foreign Minister has told the UN General Assembly it faces the starkest challenges in decades. Winston Peters has announced New Zealand wants to be on the Security Council in 2039 and has called for reforms to its voting regime. Peters has criticised superpower members for abusing veto rights at a time global armed conflict is on the rise. Hard-fought development gains are being reversed. Human rights challenges and geostrategic tensions are threatening global security and stability. Dunedin's mayor says he expects thousands to protest tomorrow over a proposed downgrade to the city's new hospital. The government has asked Health New Zealand to cut costs after a review found it's hurtling towards an overspend. Mayor Jules Raddick says he's urging the community to march against what amounts to clinical cuts for the critically needed facility. If they can get pricing within the realms of reasonable, then I think they can do it. From my office window, I can see all the piles are done. They're in the ground and finished. And the plans are all done. That's news. In sport, Glenn Phillips has struck early for the Black Caps on day 2 of the second cricket test at Galle, removing Sri Lankan batter Angelo Matthews for 88. A short time ago, the hosts were 368 for 4 after resuming on 306 for 3. A blow for the Silver Ferns ahead of the first test of the Tiny Jamison netball series against England in Auckland on Sunday. Illness leading up to their recent team camp in Napier has ruled defender Phoenix Karaka out of the 3-match series, with Erina Makairi recalled to the side. Sickness has also disrupted the New Zealand Breakers basketball camp ahead of Game 2 of the NBL season on Sunday. Only 3 players were able to put in a full practice week. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa,
tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakulu amo. Talo le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e to ulu na itimu mai ono mamafa i se taimi o le nei aso, ai o le alangi le leianga i atu le awa uli. Se i vangana ai nai ao e ufiti le langi. E angi malia mai savili mai le itu matu i sisifo, fa solo ina angi mai le itu sauti i sisifo i se taimi o le nei aso. O le vevela fa mawina mo le so e se furu fitu tikeri ma le malulu e se fulu tikeri. O le angoto le la i le los fulua minute te ai le itula e ono i le afiafia na nei. Mo le aso atai au e langi le leile tau, ma o le angi mai savili mai le itu saute o le atunu fa solo ina angi malie mai le itu sisifo i le afiafi. Vevela fa mawina o le ai e se fulu ono tikeri ma o le malulu e se fulu tasi tikeri. E o soa ele la ile tai au atai au ile tasi le minute te ai le itula e ono, ma o le angoto e fo ile luas futol minute te ai le itula e ono i le afiafi. O la utala le nao le tau mo le soma le aso atai au. Ia, whawhitai aisha mo le tātou tala le tau, so whaingani si reporti o ala tere lo ana leo Radio Samoa, sifurima i watolu a mo. State Highway 1, no maranga mene i saute, si o tuli tui mātui North Shore, ia e... Tolus fulu iwa minute le umilo whainga malanga, Albany, ia po North Shore mai nei saute, i le State Highway 1, nawa nei 5 minute le umilo whainga malanga. State Highways lua se fulu pole 20, ia lo malanga mene i mon kause o tuli tui ti i sifu i tāna tue lua se fulu male ono minute le umilo whainga malanga. Tolus fulu 5 minute lo tue fo i mai nei sifu i nei saute i le State Highway 20. Sfulu male ono po le State Highway 16, tolu valu minute le umiolo whainga malanga mai na i Helensville se o mai nei City, ia a fast food ma tolu minute le umiolo whainga malanga mai nei City se o tui nei i na le tui sifu i Helensville. Ia afmer reporti ia ole o iaini ta avale o la vea ia po o iaini ni car crashes po ni accidents ile nei fui vanga na fiafi ai fai le mula o sa Samoa malo lava no sai malo foi de tau atai le nei foi a so for really e o mai a foi ngalwenga e a le ngati le o an mfanau ben masani e so ta i vai aso tasi ta tonu le ia lo o tu malo longo al mfanau tamaiti e a ta tolu o tu holiday e a ole time fai au On minuto petene lei tula ono ma futu mai pelo ala le Radio Samoa fully mai vatolu amor por clam nei o le Gagaifo o Faiva. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O le Casa Beds and Appliances o le tali o umana onga i o loe whaatotonga ilo maota ini tau le lei toi anangata e mawai moenga nga o si tutono ni usila wha apea se tino fōa o le potumalo lo laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le mato tuatu si tolo se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu Faiva no valu, fa fisilimo en po alofa. So fase fua. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu.
o lua tasi, o valu tolu tolu, lua lua, lua tolu. E tolu sfula whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tāle sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 se lau tāla cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whaatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le se. E te anga wa foi pe a lafo so se le ni le My Cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu wha lua tolu. Sekia Digicel. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa. Tasili mai batolu Amo. Sa fisia e lo tolu ki musika kalene wa watu ya pen ile akatai ya fia ala fia pa fia tasan be ya manuia ya kan faina
wafafatisina engaluwenga uwamaea uwasetongelangatila faapulowile tuwalima lingongo oletuwasivi uwalele mawalunga ilunga biiyaleatuwa faasa olototabua ugaluwa fafatisina engaluwenga uwamaea uwasetongelangatila faapulowile tuwalima lingongo oletuwasivi uwalele mawalunga ilunga biiyaleatuwa faasa olototabua Lotofio esauiala upele Sifafata upatile otele Soia osevi ingalea ungabi Ingalea tua Faiva vena Lotautia Lowona ilenga nuema Lautautua Faafetaita usifea gainga Alole ko Alole kau Ooh yeah Teuteia Famalole vale Alole kau Ishifalute uwa solo Ya fenoa lo ufina nalo Salvo funga, it's a tiny
Samoa ina ia pule he matai Aua olo na sua faua vaerua iai Tauna na fua le tetea ai mani no lava ole mata ole vai Ole a ano moni ua le toi ai ni matai
Fiti
Si fomali mele sunga banyak joloa merpesa fagina usana yue ole non-stop ia bo o pesta fa vivianga ma pespesenga tu fa tasi el sunga ya DJ 651 ilungo de tanto por clamer Gagaifo Faiva malawala le radio Samoa se fulurima iva tolu amo
Ia Samoa le wato fitu minuta tali tulai fitu tali tonu o lea ua tato mai nei le taualunga le tato porklame o le Gagaifo Faiva. Ia a tonu o mai le vai aso fou le aso ngafua. Ia a pe au le lofa tu no le tua o le a tato o le atu e maus tato maftanga. Ia ma le fionga ia seve le tato porklame le Gagaifo Faiva pe ona masen nhei. Ia ile tato porklame aso tasi. Samoa o le ase ngana o le tonu i lo fafunga malo mai moa. Pa te fei au o tai e poto lava le tau tai sela na tu ia mai. Moni me tele ne afiafi, moni me le tau maftanga me le usu ia sau, le sau ni mai le tato porklame le afiafi. Le tau ona fa tau vaal neo isa ako, soi fuia ma ia manuia. Moni weekend, God bless.